Qatar FIFA World Cup khelmeka Argentina chuan an group match masabera an grupa team member tura ngai Saudi Arabia an ngam lo tlat maya in el natran ma a champion tura rin kai berte zingami Argentina Lionel Messi omna hian group C match masabera Saudi Arabia laka gol khung masa in mini somna laka penalty atangin Lionel Messi chuana khunga South American team hian Saudi hi nesa khelin an khel emoni ti turin Farsa fa hun tha siam chua theina haulam taka ti zui an nga ang reng viau Farsa fa gol alu bel lo nuin second fa Saudi lam hian an sipur an su ta thut mai sia mini somli paria na Al Seri chuan gol za pui om lo zet khongin mini somnga pathumna Salem chuan gol ro pui bi ka khung le a Saudi Arabia in kheltan ma a Argentina in an soprep tura khovelin angai te hian champion thoka tho Argentina an le thal ta khut maya Lionel Messi le athian te hian chak chu soilo an sipur po an su thei talova Argentina hi gol ni gol khatin Saudi Arabia laka an tlom ta ania Farsa fa khan Argentina kha voi sari lai offside man bokin kumsang ni pahnia Spain le Republic of Ireland in kheltuma Farsa fa offside voi kwa omti lova Farsa fa offside nei tamber Argentina hi an nizui ta boka chuba ka chuan Farsa fa hian Saudi thiampui pa Salman Al Farak chu liama wanga lak chua ani boka ma se Argentina van nei tum ani miau lova team chezo ka ngai Saudi laka an thiampui pa an chua tir nuwa po atlom zo ka an tangta chu ania FIFA World Cup chanchina upset result langsar pol taka chiar ani zui don ta ani kha result in akentel zinga kumsang kha zakwa somnga pariat nuwa Argentina in World Cup a golan khung masak nuwa atlom zo ka an chan le masak ber anita a kumsang kha zakwa somthum FIFA World Cup masaber final match a Uruguay laka Argentina hian farsa fa ma an hruaya ma se second half a Uruguay hian le thalin Argentina hi an tloma khamikum World Cup masaber kumsang kha zakwa somthum nuwa khan Saudi laka an tlom na hi farsa fa ma an hroi nuwa an king puiten second half a an le thal le na masaber anita bok kumsang kha zakwa somkwa nuwa Saudi Arabia hi European ram nilo World Cup a Argentina ne thei masaber an nia Asia ram zinga World Cup a Argentina ne thei masaber record Saudi Arabia khan an siam ngala Argentina nen hian tumnga anin machon na ni in anin machon masak tumlia chakzo lo ma sela atumnga na a Lionel Messi omlai ngein Saudi hi an chakveta ani FIFA World Cup a Argentina ne tu nu nung team pathum ta hian final an thleng ngeya sangni sompalia Germany khani in an championa sangni somparia ta France khani in an champion boka sangni somparia ta ve Croatia in ne bokin Croatia hian final anin lang kaya ni kha Saudi Arabia big ero final anlu abese omlutuk lo mai theye Saudi Arabia hian Argentina an hne miau awangin alomna nilai ni voin hi chola an puanga zirna inte na thona mun sang te po khar vek tur ni in rampumin special holiday an mangmia boka Argentina an hne tuk chola an puang top mai hian he hne na ro puizia le an ngai hlut zia hi ati chiang hle engpo ni se he result hian boruak anei lian nga hle a be bom po hi ngai nom tak tak te sep eng emo a om nual Saudi Arabia hi world ranking a somnga pakhat na an nia Argentina hi pathumna an ni thunga ranking atanga te po hian anin thlau hle hei mai anilova BBC report in atarlan tela phei chuan Saudi Arabia hi World Cup a thum chau la chak ni in an record hi a chem ani top maya kumsang kha zakwa somkwa pali koma chau khan World Cup a group stage an paltlang thei boka abak zonga group stage an paltlang ngai lo chuti chungchuan kum ina Argentina an hne tlat maya Argentina ve thung hi match somthum paruk chung tlomia lova kal tluang an nia chu wang chuan champion tur po in rin po an hlo na sat pha hle ma se enge thlengta hi kumsang kha zakwa songriat pahni World Cup a khan Northern Ireland in sikhat fa in Spain an hne kumsang kha zakwa somnga a USA in England an hne boka kumsang ni pahni World Cup a khan South Korea in Italy an hne boka hei ba ka hian kumsang kha zakwa somkwa khan
Argentina hi Cameroon in an lo hne nul to boka khang kha FIFA World Cup a upset result beisei lo lutuk match result langsar zualte a ngai voin thlengin alania khang ang kha a thleng to chungin tuntuma Saudi Arabia in Argentina an hne hi analyst lar tak Nielsen Gracino ta chu dana pheichuan upset result on to ro rowa mi thong ber ani phak analyst lar Nielsen a chuna chuan kumsang ni paruka Ghana in Czech Republic sini faya an hne khan Ghana khan chak theina chance kha za som pathum point pakwa chau an neya ngai ania chuti chungchuan sini faya Czech Republic khan neya Czech Republic thatlai te po ani kha sangkha chakwa somriat pahnia khan Algeria in gol ni gol khatin West Germany an neya khamitum khan Algeria chakna chance kha za som pathum point pahnia ngai ani sangni soma Switzerland in sikhat fain Spain an hne khuta khamitum khan Switzerland chakna chance kha za som point pathum chawa ngai ania chakna chance nei tlem zoka ngai kha an chak tatlat ani kha sangkha zakwa somnga khan USA in sikhat fain England an hneya khamitum khan USA chakna chance kha za pakwa point panga chau ani chumi hnuwa kum in sangni somni pahnia Saudi Arabia in gol ni gol khata Argentina an hne na hi Saudi Arabia chakna chance hi za pariat point pasari chawa ngai ania heti chung hian Saudi Arabia hian second na fa Argentina hi gol ni gol khatin an le thalani a FIFA World Cup chanchina mai nilovin football khovel chanchina upset result mi thong tak kan hmuta ani Argentina tan chuan Saudi laka tlom hi mual phona nasa tak atlinga Saudi tan ero chuan lo tlin na tia chuang taka chin chhia tham atling thung engpo ni sela Argentina matcha kan cham reita result tanga kalta ila group D ya Denmark le Tunisia te gol khung lawin anin he to ka Denmark in hun tha an lo ati theizok ma ang chu kha matcha khan gol so tum somni pali omin khang zinga som panga zet kha corner atanga chance om gola sotte an ni hloma khating ang gol sot om zong zong atanga achan ve aya tam fe corner atanga chance om zui ang chi kha kumsang kha chakwa somruk paruk nuwa match khata athlengai lova chuwangin kha match kha record atling hial heiba ka hian kumsang ni sompalia Netherlands le Costa Rica te gol so tum somni paruk zet a om chunga gol lut mi lova anin he tok nuwa Denmark le Tunisia gol so tum somni pali om chunga gol lut mi lova in he tok hi gol lu lo na match ni si a gol sot la tamber na ani phak hial kha ba ka khan Tunisia bi ka hian World Cup match som paruk an khel towa clean sheet an nei voi ni na chau ania kumsa kha zakwa som sari pariata Germany gol khung lawa anin hne tok pui hnuwa gol an ven him le thei masak ber FIFA World Cup bi ka ani ta bok Group C ya Mexico le Poland in machon bokin gol lut lovin anin hne tok vele boka tikhan Mexico bi khi World Cup match san khelna nung pathuma gol khung lovin anom ta a an record a chele Poland po an ro pui te chiam bik lo World Cup an khelna nung tum saria hian an match ma sabera an la chakmi alova tumli za draw na yin tum thuman tlom heiba ka hian heng match saria hian gol khat chau an khunga turu lo ve tak an ni Mexico lama World Cup hero kan muleta a chu chu tu dang ni lovin World Cup a che chengai lo Mexican goalkeeper Guillermo Ochoa hi ani Poland laka po Ochoa hian atim chan himin Robert Lewandowski penalty pe thazatin adan saka Mexico hian point an hlo chhuat thei pha ani Ochoa hi club level a alangsar lo na in World Cup a chuan pasal tha langsar ani le mai thina tuntuma po a tholok le ngal khop mai France in Australia ma chonin minute kwana leka Australia hian gol khungma sela Adrien Rabiot le Olivier Giroud te mangin France hian first half an chang le ngala second half Kylian Mbappe an akhung belba ka Giroud hian a gol ni na akhung le a France hian gol an chhuak ma sak nuwa 4-1 in Australia an le thala beiselok ang result kan mu tikhan France hian azonin World Cup a match nga an king puite an heta a anram chanchina World Cup a an chak zone reiber record omsa an ni rual Australia zokhi World Cup a match som pasari an khel atangin tum som pakhat zet an tlon ta a World Cup a match som aya tam khel to zinga tlom ngun ber huanga anom ta a
an record a chele kumsang ni paruk nuwa France chia hi champion line ni chunga World Cup a an match masabera chakle thei masaber an nia tu hnai chawa champion line group stage paltlang zolo angkha an ron ni ve don talo ni in alang ti hian group C a match khat theu khel to in team member tura ngai Saudi Arabia in ma an hruai talu maya team thabera ngai Argentina chu te bulmonga anom tadai thung Argentina hian Poland le Mexico Saudi Arabia aya hupur omzok tura ngai an machon angai dona Poland le Mexico in Saudi Arabia le Argentina an machon alangai don boka Saudi hian Poland le Mexico an machon le anga Saudi Arabia hian ma hruai tlangin last 16 thleng thei tak mo Group D a France in point thum nen ma an hruai ta a Tunisia le Denmark in point khat nei in Australia in point an la nei ve lova France nungzui tur team dang pathuma tang hian ti chen an ni mel ta hle Denmark le Tunisia hi an mabak ain ang chia an ni pahni atang hian France zui tur an ti chen arin oma Australia ero be sei om chinga thiartel an ni lo thung